Lithuania ranks number 14 according to the Global Index on freedom of mass media. We are highly interested to preserve this really very high place in the future. All the amendments of national legislation should be in line with the principles of political neutrality, accountability, and transparency, and it's particularly applicable for national broadcaster. So I think we have to respect those rules and those principles by making any amendments of national law. Freezing of the financial resources. You know, we are in the situation where Lithuania seeks to spend on defense next year 5.38% of our GDP. Of course, it means that the belt tightening is the priority for many institutions, and we try to do our best in saving the money and spending on the priorities which are crucially important currently in Lithuania, and of course not only in Lithuania, but in the region and the eastern flank too. From Parliament and from the members of Parliament, we come up with very different ideas. And quite a number of times you can't take it seriously. So we are not going to close down our Estonian broadcast. And also we are building a new building for this ERR. So we are looking forward that our media independence with this new building stays the same. Thank you. Man ir tiešām liels prieks redzēt, ka ir solidaritāte ne tikai starp Baltijas valstu prezidentiem, bet arī starp Baltijas valstu sabiedriskajiem mēdījiem. Tas rāda, ka mūsu savstarpējā sadarbība un integrācija ir visos līmeņos pietiekami laba. Vai ir bijuši politiķi, kas teiksim, ir teikuši, ka sabiedriskais mēdījis strādā konkurentu interesēs, ka neatspoguļo attiecīgās politiskās partijas vai politiķa darbus pienācīgi, vai dažreiz ir kaut kādā veidā tendencios. Nu, tā ir bijis laikam gandrīz vienmēr. Un laikam nekad nebūs tā, un tāpat ir varbūt laba ziņa, ka ir šī zināmā varbūt spriedze, jo tas tikai parāda, ka jūs kā sabiedriskais mēdījis darat savu darbu. Ticiet man, es esmu dzirdējis gan no pozīcijas, gan no opozīcijas politiķiem dažādos laikos ļoti kritiskus vārdus par sabiedrisko mediju, kas liecina, ka ar neatkarību un objektivitāti un neutralitāti viss ir kārtībā. Bet šādi izteikumi mūsdienās ir. Mums vēl ir sociālo mediju efekts, kas iedod papildus slodzi. Un, protams, ka katrs tagad